abanye bodade wethu bazalwa omama abathi mabekhulelwa osisi bethu inkosikazi yakhala inyembezi ngoba ithethiswa umyeni wayo athuka ngenhlamba zonke ethi uhlulwa wena ukukhulisa ingane. Namhlanje sewube nenhlanhla waba yiNazaretha wakholwa lapha ekhaya kwathiwa uyintombi yentethelelo phezu kwalezi inyembezi ezayikhala uma wakho exabana noyihlo kubanga indaba yakho ongakaze esuli sewuphinde wathola enye ingane wena phansi kwengubo emhlophe futhi. Uzothiwa ayikho intethelelo iyobeletha. Hawu siyahamba siyendaweni ethile siyokwenzela usiso sibanibani ibaby shower. Hawu lo muntu wenzela kanjani ibaby shower engaganile thole nendoda isoka lakhe lela yajola nalo elimithisile salile ngocream intshebe yonke ligcotshwe ngocream bekhekhe le baby shower lihamba ngesisu lapha egcekeni libhaliwe I love you ngocream umhlano konke. Okwangazi ama-baby shower wenzani ngoba ingane uma isesiswini inkosikazi iy'nyanga zisithupha umnumzane oganele nkosikazi noma sengithi umnumzane sivele thina-ke kodwa igama elithi umnumzane besisetshenziswa enkosini yesizwe ebekuphuma isizwe siyosebenza kamnumzane njalo ngoLwesithathu. Yabo nje lamagama akhona ondaba ezithi abanibani ebengasebenzi bekwazi ukuthi inkosi yesizwe kukamnumzane. Namhlanje wonke umuntu undaba ezitha. Uma ngabe silapha amaNazaretha iyodwa into okufanele siyithandazele siyikhulekele ukuthi lo nkulunkulu nalaba bantu esihlale sithi basithumile sikhumbule ukuthi basithume kanjani njengoba ngithi indoda ithi umkayo uma ekhulelwe ku6 months besinyukela ngenhle okhuluma namakhehla obaba mkhulu bayo ithi bobaba nobaba mkhulu nani bomama nangu malokazana wenu uyithwele njengoba afika ke lapha ekhaya intombi wayenganikwanga kubo imbeletho okubeletha abantwana ngoba ngaziwa ukuthi uyobathola inabantwana ethi ngiyacela ke ngale ntondolo yokuthi lo makoti ngimcelela inyathuko ebheke kubo ayocela imbeleko kubazali bakhe kuyothi mayebuya bese ngihlaba le ntondolo yongimukela abantwana ayobebuya nabo lapha azalwa khona ngoba umakoti ingane yakhe yokuqala mayefike intombi lapha ekhaya uyibelethela kuba ngayibelethele emzini. Kuyake lokhu ukuthi mayeke wakhulelwa umama usugijima naye ibhedlela. Thola indoda ihamba nomkayo iyomfakela ebhawodi uzobele umakoti ihle lapha indoda ilokhu ibamba izandla ifutha umoya uyeka iyathandaza umakoti ukhala ngenhlungu ibuye ithatha ithawula imesula isiphongo awuphephisa ma. Akhona lokho uyaphuma umakoti nengane ayikawisi ngisho inkaba ayikahlambulukile ngane isiphethwe yimina baba wayo. Uhamba ujomba namarobot uyiqabula isiphongo uthi khula boy. Ahambe intomakoti uma efika lapha kubo emasangweni afika ahlale ngaphandle akathe efike bengena uhlala ngaphandle agoye bese ibona intombi endala noma obaba bethi nangi yana usibanibani bese beyakuye beyothi mntanami yini kwenze njani bese chaza bese simthatha isalukazi noma ubaba wakhe ashona endlini yangenhla ayikho enye indlu lomntwana azongena kuyo lapha ekhaya ngoba efika kungaqalwanga endlini yangenhla kwakhulunywa udaba lakhe ngoba lapha ekhaya kaselutho wabulawa ngenkomo wayovuka ngenkomo emzini kodwa namhlanje na umuntu uzothi ngikhumbule ekhaya mina umama athatha isikhwama athi ngizobuya ngesonto elizayo umuntu mayakhishwa wancanyiswa laphinda abuyele kubo ubuyela kubo makufiwe nakhona futhi mayefikile kubo kufiwe akalali ufika ekhaya njengabantu bonke abuyele emzini uyabuya mzukwane sezogezwa ke bese lala ngalelo langa kodwa makufiwe uhamba njengabantu bonke mayeke walalwa kufiwe lapha ekhaya bonke lokufa ubuyela nakhe emzini aganele kuwo. Iyeke le mshado yesingisi ngikhuluma ngesintu hayi lena isingisi elinye la ngihamba nomkame edolobheni ubophi igoda sabatha ngihamba nawo sefaka inhloko utsotsi umthethwana usanesigqoko makuyisabatha bathi nensuku ubophi igoda ngerastic lokuthiwa ugonondo na uyalibona liyaphathaniswa livumi nkosikazi eNazaretha ifaka lezi zinwele leza amayiphuyephu lapha ngathi ikati malinethile kwama wave. Iyeke le mshado yesingisi ngikhuluma ngesintu hayi lena isingisi elinye la ngihamba nomkame edolobheni ubophi igoda sabatha ngihamba nawo sefaka inhloko utsotsi umthethwana usanesigqoko makuyisabatha bathi nensuku ubophi igoda ngerastic lokuthiwa ugonondo na uyalibona liyaphathaniswa livumi nkosikazi eNazaretha ifaka lezi zinwele leza amayiphuyephu lapha ngathi ikati malinethile kwama wave.
befika lapha ekhaya bembike ngalembuzi bese kuthiwa lembuzi iyona ke bobaba nomkhulu esiyokwenzela ngayo umntwana imbeleko bese kuthi mayesebelethe emva kwenyanga ezintathu bese ibulawa lembuzi kuthathwa isikhumba sayo sishukwe lapha yana kwenziwa umbondwana ayothi mayekhishwa umntwana esibongweni sikayise uthatha uhlangothi lembuzi mabekhipha uhlangothi noma umkhono afaka isiphandle esandleni somnxele uthatha inyongo yehle ngesandla somnxele isuke ekhakhoyini iziyofika onyaweni bese kuhlatshelelwa ihubo lapha ekhaya mabe sasebenzisa amahubo mangabe ingoma kaShembe kuhlatshelela ingoma kaShembe bese bemkhipha lo mntwana nombondo embeswe ngengubo lo mntwana njengomuntu osuke eyogana ngoba nawe uyoganiswa esibongweni sikayise kukhona umbondo abawuphethe omncane kukhona amatshalo lapha kukhona amacansi ayofika mbese ngawo ugogo nomkhulu lapha yakhona bese bephuma naye ntambama umntwana bayothi mabefika esangweni bekhuleke lapha njengoba uma wakhe ephuma naye umbelethe ngalesi sikhumba noma ngabe ikhona itshalo kodwa phekala ubeka isikhumba esimbeleko yabantwana bonke ayobe sebathola bayobelethwa ngale mbeleko abuye nayo kubo bese fika ekhaya ubaba ebathatha ashone nabo egcina ngehla uselanda le yantondolo usebuyele emsamo njengesethembisa asenzayo abikele ngane athatha inyongo efaka okhakhayini ehlanganisa ithonga nedalwa phezu kwalo mntwana ukuze umuntu ungathi ubangazidalwa kodwa ezelwa abantu abaphelele emshadweni bese mfaka isiphandle esandleni sokudla ehle naso ngesandla sokudla inyongo azayofika onyaweni makusikela umfana ke isiphandla akusike emdlwengeni kubanjwa lapha emkhomeni noma emanqineni embuzi ngoba namhlanje ubona abantu bebhunguka iphandla igcwele izandla omunye size simvale isandla lesuboya besikhumba ingoba wavela wabona intshebe iyinde embuzini wathi ngithanda lesentshela akabhunguka imhlola nephandla wasikela isiphandla sento ehambayo ephambili kanti makubanjwa ingane kusikwa lapha emanqineni ngoba isuka ibanjwa ukuthi izifele lapha ekhaya hayi ngoba nakho uboya buningi lapha entshebeni siyohamba ulengisa intshebe esandleni ke yembuzi afakwe lo mntwana isiphandla lapha ekhaya aziwa amathonga ukuthi lapha ekhaya masikhuluma ngosibanibani nazi nina bobaba mkhulu ukuthi kusuke khulunywa lengane umsindo othi noZipho omenye ezwala ekhaya usuke ubhekiswe kule ngane wenzelani lo muntu noma lengane simhlubuka ilahla umthetho angazi azayiqalekise ngoba kunezingane namhlanje engalungelwa lutho iqalekiso zabazali wathi esedini umzali wakhuluma kwayikweqa asuka ubaba ayobuza ethi nina boba noSibanibani kanti mzukwane ninginika lengane engathi igama lawo Sibanibani nani hlose ukuthi nizongikhuba umoya yini bese kuba yithonga ngoba ithonga elungisa umuntu akalungiswa umuntu ophilayo umuntu uncike edalweni engasekho izona ezimlawulayo amen ingakho ke lenkolo ihamba kanjena namakhaya ngeke umkhonzo uShembe mawungenawo umsamo ngoba lenkolo ihlala ibuyisele emumva emsamo wakini uthi lapho ozalwa khona njengoba izinto uthi ayilungi baba bakho bahamba kanjani emhlabeni ngoba ngiyakhumbula singapha eShefstone emzini wakwaZungu kwakwenziwa inhlambuluko begeza abantu abadala sebenzile imisebenzi laba abantu iminyaka kodwa kuphethe kungalungi khona imizi okuye kuhlangana kuthiwa kuzoxoxwa kukhulunywa into ezokwenziwa uphethe lo mhlangano obuhlanganelwe abantu bakhona sebexabene nalo adonsa bhekele nolwabhekale akuzwana kubanjiswene siyafika lapha siyayenza inkonzo yokulala kwase ngene endlini uyabona ke makwenziwa inhlambuluko akudlalwa yenzeke enhlambulukweni isiphume isidumbu futhi kuyenzeka sebefikile amakholwa azonenzisa inhlambuluko umshumayeli ihlehle ngoba kwinhlambuluko kusuke kukhulunywa iqiniso Swakhulunywa iqiniso sangena lapha kulomuzi kwahlala phansi kwaxoxwa yenziwe inhlambuluko sihamba nomvangeli osedlulile emhlabeni ababemnikwe inkosi uThimba uthi thathana uSibanibani wayesomshumayeli ayonenzisa zaseziya yafike yenziwa kwabulawa inkomo yesithebe kwayimbuzi yokubageza kwayimbuzi yokubangenisa bese kuba imbuzi yokuhlanganisa umndeni yenziwa kwase kuthi ekseni sekuyinkonzo kavuka nathi kuphekiwe lapha kuphekwa inyama yenkomo iyasha inkonzo endlini yathi mayisha inkonzo endlini wasesuka ubaba wakho nathi mfana hambe yokhwezela eziko
uyobheka inyama ukuthi ayishini. Mayethi uyafika lo mnumzane eziko ufica umlilo ungaphekwa amabhodo ungaka, kodwa kuyeke eziko ukuthi ahoshe ikhuni. Amabhodo akakeze imalasi, uthi zazi u15 lezi imalasi ezayilela imsila zibhekise emabhodweni, amakhanda abhekela kuzoqhamuka khona abantu. Othi mayethi uphuma ngapha ifuna umudla hlaza le malasi, wagcine ebuyele endlini kobaba bakhe wathi nginenkinga, umlilo mkhulu kakhulu lapha yana, kodwa kubinjwa zimalasi. Kwathiwa esaphi imalasi zoba la ekhaya kayifuyiwe. Kwami inkonzo kwaphuma wonke umuntu, bathi bayishaya imalasi zalukhasha, yafuthi inyama yaze yaphela. Yathi mayiphenduka amalahle ebhodweni sishe yaphela, zase iphuma ngolayini zazayophuma ngesango. Wayesethi umshumayeli cha, ngiyaqala ke lokhu umuzwa kaZungu angeke, ngoba nemonto la ekhaya asibuyele enkosini siyobikela uthingo into eyenzakele, ngoba izwi lakhe ethangizonenzisa lenhlambuluko. Hayi wena ovela ukhicizele nobhoko ungasabike nomshumayeli ukuthi ubizweni. Bona lusumnobhoko esangwe nomuntu umqhayele lona. Uhamba wedwa. Uthi sathi masifika enkosini yayisithi uthingo lamakhosazana ayibika lezi insizwa, lathi uthi inkosini busise kuzovela abantu abami ukuthi yini edale kushinyama eziko. Sase ibuyele emumva lezi insizwa. uNkulunkulu ke isikhathi esiningi walapha ephakameni usebenza ngeyibonakaliso. Ubona engafika engakuvakasheli uyiphethe kanjani indlola la kuwe? Angiphuphi. Uzophupha kanjani wena ngoba indlu yakho ngelinye ilanga kungena uRosi, ngelinye ilanga kungena uZodwa, ngelinye ilanga kungena uLungi, ngelinye ilanga kungena uMazethi. Kuyona le ndlu yakho inamafoto, kodwa mawulanda lezi intombi wena uthatha ifoto likaBhombela uvula ikhabethe ulifake edrawini ubhekise phansi. Uthi cutha la shembe engakuboni luza. Mawususenkingeni ukhipha leli foto uthi kodwa shembe ngiyahlupheka, usizo olungaka awusangiboni yini, kanti wena oyidalela usizi wenza amanyala endlini enamafoto kaShembe. Uthi yasihamba lensizwa yabuyela ekhaya, uthi yathi lele kwasefika indoda, yathi le ndoda sawubona sibanibani, wathi lona yebo, yathi uyangazi mina, wathi lona kangikwazi, yathi ngubaba wena omdala mina. Yathi nganizwa abantu abamanenza izinto niyababiza bonke abantu lapha ekhaya njengoba benekuShembe nje ubaqoqile uShembe enthaka abaqoqe. Uthi kodwa thina akekho khuluma indaba yethu, nikhulume yabo bonke senifike kuShembe. Uthi thina nikhulumi, uthi mntanami njengoba nizelwe nje lapha ekhaya usahanjelwa thina abazali sibancane. Uthi mina ngangimdala kwangiphoqa ukuthi angiyeke isikole ngihambe ngiyosebenza ngenzela abafowethu abangoyihlabenza ngemuva bekhule. Uthi ngasebenza mntanami, ekusebenzeni kwami ngase ngithenga imalasi. Uthi mawuyithenga lezi imalasi ngangiyithatha ngoyiphingisa zisala abadlwane, bebuye laba abadlwane ngibajove ngibalungise bese ngibadayisa. Uthi inkomo ubaba wakhe alobola ngazo zinkomo engangidayise imalasi zami kusagani. Uthi kodwa namhlanje nina manenza imisebenzi niyasikhohlwa thina amaphisi maniyonikela kuShembe nisikhumbuli, kanti thina amaphisi sifa sidla inyama eyayidliwe yisha singayi ezulwini. Uthi ke mntanami mina odala zonke lezi inkinga, uthi ke ngiyacela mntanami njengoba kade nenza umsebenzi, uthi uyayibona le yankabe emhlophe, uthi lona yebo, ithi yona eniyongenzela isithebe ngayo nami, ngoba nami mina owaba umthelelo oleli ikhaya libe khona. Uma ngakwenzi lokho akukho kuyolunga. Wena mawunikele uyakhumbule namaphisa kimi, uwakhumbule ngoba mhlawumbe inhlanhla yakhe iphethwe yilelo phisi. Emthwalume emzini kaMtolo kusuka insizwa iyobika othingweni ngoba ithezi kuzokwenza umsebenzi kababa wazo lezi insizwa ebuyiswe ekhaya. Kunenkomo kunesiwa ngalana komuzi egcineni, nazi inkabi ziyadla lapha. Uthi zaseyisuka uMtolo lezi inkomo ilena abazokwenza ngayo umsebenzi. Uthi esincweka nenye bayitshela ukuthi ziyancweka lezi inkomo zasezilwa. Kwathi lena okuyiyona ezonza umsebenzi uma ngabe zilwa zalwa lezi inkabi zayizaphosana esweni zombili. Bahlela abantu izohlatshwa ntambama lenkomo kwenza umsebenzi wokubuyisa ubaba la ekhaya. Engaboni yobuyiswe laphi njengoba ungafuni ukwakha ikhaya yonke into yakhe yenzela lapha edining room. Ehliswa sofa okuyi-TV kuthatha kuyobekwe pheko umbhede ngale ekhoneni lapha emsamo kuthiwa lethani iplate kushisa impepho.
ingane yakho nayigonqa kulendlu mayizenzela imhlonyane. Ugonqisa ingane edining room mawuyenzela umhlonyane. Uthi angena ogogo lapha, angena obaba lapha bezobona ingane. Uyangena yini ubaba yesala elawini lendodana kanye nomkakhe? Njengoba uganiwe wena, waganelwa endlini kababa wakho. Kwenzeke kanjani ukuthi umkakho angene endlini kababa wakho? Kathi mangabe laba bantu beyibika lento enkosini uThingo, uthi baba besizokwenza umsebenzi, kwafa inkomo esizokwenza ngazo umsebenzi, sase sibukaleni isilwane, sabuka ngaphi isilwane, sase sithi bantu abami inkosi nibusise, kuzovela uthi obani lababebelwa. Yangakhuluma indaba yenkomo yasezulwini. Base behamba babuyela ekhaya, uthi umfoka Mtolo ngathi ngilele ebusuku, uthi kwaqhamuka indoda eyayifana nobaba, uthi yathi mayifika kumina yangibiza ngegama, uthi lona ngathi yebo, yathi uyangazi mina, wathi umfoka Mtolo cha ngikwazi, yathi mina mntanami ngubaba wakho, uthi uMtolo haya uyena ubaba wena, ngiyamazi ubaba, uyena lona esizomenzela umsebenzi, yathi cha mntanami mina uyihlo. Yathi uyabona lezi inkomo ebezilwa, wathi lona yebo, yathi mina nomfowethu esilwayo. Hawu, nilwa nibangani baba? Ithi la ndoda, njengoba mntanami sikhathi inkomo besivimba ukuthi kunokuba kuphuma isidumbu la ekhaya, ngcono umsebenzi uhlehle, kufele inkomo ebenzokwenza ngayo umsebenzi. Ngoba ukube ngenaqhubeka nawenza, bekuyolala isidumbu phansi. Baba ngobani? Uthi mntanami, le ndoda enithi nifuna ukuyenzela umsebenzi, enizoyibuyisa ekhaya, niyibuyisa endlini kabani? Ngoba yidlami phela lena nimbuyisa kuyo. Uthi mina imine ngalobola umame wenu wangena lapha ekhaya, wathi ngena ngamagceka lapha ekhaya, wayesesina nebhokisi lami ngoba mina ngafela esigcawini sisina, engene intombi uma wenu. Wawusuthi umndeni kwakungcwatshwa wedlula, wazila waphela unyaka. Uthe masuphelile unyaka, wawusuhlangana umndeni sewubamba inguyazana yokuthi uma wena kangenwe ngoba useze wacaca la ekhaya. Wayesengena umfowethu lona wazala nina, uma semngena umfowethu angitshelwa ngalutho, nezingane mayisezela ngibikelwa lutho, uzenzela ngomathanda engathi inkomo zakhe ezayilobola uma wenu. Manje na ke mntanami ngibona ukuthi angivimbe ukunokuba nibuyisa umfowethu endlini yami, sibanga indlu nomfowethu. Wena ngoba uzalwa uyingeno kwenziwa kanjani? Kwenziwa kanjani njengoba uzalwa yingeno? Ngoba phela uma ngabe indoda idlulile emhlabeni, wasethiwa umakoti akaBhasobhe, uhlala umndeni lapha ubamba inguyazana, bese kuthatha ubaba mase xoxiwe, bese ubaba efuna isiphongwana noma intondolo, athi siphekeni bafana, bese besipheka, uqoqa ingqoko, uqoqa umndeni, uzohlala lapha endlini yakagogo naye. Bese kuhlala lapha endlini yagogo, kube kuyingqoko lapha emva kwensika lapha nangaseziko, bese kuthathwa imbiza, leyo mbuzi iphekwa yonke nempondo namanqina, akukhethwa lutho. Bese ithathwa leli bhodwe libekwe enhla kweziko, bese behlala ngapha ubaba, behlale ngapha umama, bese ethi ubaba wekhaya, mntanami makoti, athi uba umama yebo, bese ethi siphakele ingane yami. Khona into afuna ukuyibona ubaba ngalo makoti wazogana la ekhaya, ukuthi uzokwakha umuzi noma uzowuchitha. Athi siphakele ingane yami. Mayesuka umakoti lapha eyalapha yana ebhodweni, efika edlala ingqoko, ekhipha inyama ayibeka eceleni, bayambona njengoba eyikhipha nje ukuthi uyayibeka noma useyayiphaka yini, ngoba khona inyama ofanele aqale ngayo. Mayengaqalanga ngayo esithebeni wayisako baba lo makoti usazohamba kahle la ekhaya. Athi mangabe iphaka bese ibuyisa eceleni enye, ayibeka yonke eceleni, bese khipha amanqina, akhipha inhloko, afake ebhodweni, afika abeke kobaba, athi nakho ukudla bobaba, bese suka ubaba ethatha inqina, alisika kahle, athi yaphumela eminyango ngoba uyabona ukuthi lo makoti wazovusa umusi. Amen. Akhe yaphumela eminyango, bese bebuya kuthiwa hayi mntanami nangu kusibanibani ozokubhasobha, bese kuthathwa imbuzi kuyabikwa emsamo edalweni, kushonela winlayo le ndoda ehamba emhlabeni, kuthiwa sibanibani umfowenu lona ozobhasobha umkakho, ozokuzalela ingane. Siyacela ke umembathe uma eya lapha elawini, ungathukutheli, ukuza kutholela abantwana umuzi ungafi, khona imize efile ibulawa yilento.
Kuyothi masekhamba isikhathi yazalwa ingane yomfana bese kuphinde kuthathwa imbuzi ayobikelwa sibani bani nansi ingane yakho igama layo usibani bani senzela ulezi ingane mase ikhulile seyikwazi ukubeka isinkwa etafuleni bese kuphinde kubuyelwe emumva emsamo kuthathwa imbuzi lomnumzana akhishwe laphana ngoba mase wafica ukufa eselapha endlini yengeno noma esefile akaphumeli khona futhi unkosikazi akayizileli indoda yengeno kayizileli kodwa mayike wayizilela sekukufa kuyongena kuqeda umndeni lapha ekhaya uma futhi lingenziwanga lolu siko noma ehamba emhlabeni lomakoti uyofika benenkinga phambili yokuthi ubangabakhwenyana masi lapha ke eNazaretha asikhumbula amagceke esizalwa kuwo Amen. asithi ushamba uNkulunkulu kodwa nobani ngelinye ilanga usibambe isiphongo Nkosi yamakhosi ngizalwe egcekeni engingalazi abanikazi balo balakha kanjani sizwa ngendaba kuthiwa umkhulu wethu wayezalwa indoda yengane uyobikela umnikazi wezinto ngoba uyohlupheka lapha ekhaya uyenza yonke imisebenzi yakhona kanti ushawa isibongo sukhiye empilweni yomuntu yikho into ehluphekisa umuntu ngaphandle kwesibongo sukhiye noma ungahamba ushonephi kodwa makubheda isibongo yonke into yakho ishona phansi ube sazame ishone phansi eyogcina bese ngiyisela kuba lapha yanenkaba khona inkosikazi eyasuka enkandla yayosebenza eThekwini yaba nenhlanhla eDingthini yathola umsebenzi wokuba yicleaner iseyintsha lenkosikazi mayisebenza lapha eDingthini esibhedlela iyacleaner sabeyabuza ke ihlakaniphi lezo nesi zithi sibanibani uneyingane engaki njengoba uthi uganile uthi lona ngineyingane ezu4 but awukahle wena umncane kangaka akusho ukuthi le ndoda ayikuthandi ikuzalisa kathi izalisa ingulube asho njalo hle hawu uyaguga nini udlala indoda imvama futhi abangaganile abasho lokho mawumlandela ngeganile ngeke lo noganile ethi uyoguga nini udlala indoda ngoba uyazi ukuthi wazogana la ekhaya wathi lona manje ngenze njani ngoba phela ngiganile mina ngazi ukuthi unkosikazi mayiganile ukufanele kwande isibongo sendoda ngokuthathola abantwana wathi lona ayisuka awazi noma ungafuna ukuthola ingane kwenziwa njani wathi lona ngazi lutho ngasemakhaya mina base bethi hayikhuleka khona esizokusiza ngakho kanti sebeyambulala base bemsiza ngalezinto abasiza ngazo kwahamba isikhathi lo makoti uyasebenza iminyaka esebenza kwaze kwafika isikhathi sokuthatha impesheni abuyele emakhaya wafika wahlala ekhaya wangenwa ukugula lo makoti lona wagula isikhathi eside ngafi esahlalelele mangabe besondela bebuza abadala ukuthi yini sibanibani kwenze njani ingane wethu ukhuluma yabona mase kufike leso sikhathi sethu wakhuluma phela songasekho ukubuyela emuva bemncenga bethi khuluma phela ngoba akukho esingakuzamanga ushambu uyafana nenhlava uyabona inhlava mawumfana welusile kunenyosi ekubizela zona ifika imela ikubize ihlale lapha ikudonse ihlale lapha yothi mayisifikile kuzo bese ikhomba ngekhanda phansi mawusuyitholile wena bese uzimba bese igada ukuthi esikhathi uzimba uzoyishiye la mawumbile wena wathatha wahamba iyayithulela nje noshambu njalo izophinda ikuthole ngelinye ilanga ikubizela inyosi futhi bese ihamba qala manje yayibona yakubona bese ihamba yochula uzimamba ifikilwe nemamba ithi ayishaya imamba idonsi igijime phansi izifika ingene emgodini iphume ngale inhlamba ifika imamba ingene phakathi lapho kunenyosi iphinde bese izolanda wena mayisibuya nawe ikulethe enyosini ifika ikhombe ibhekele ikhombe bese uyibona mawe wathi ushona phansi ukhuphuka nemamba ikushaya mawumfana welusayo uyazi uma ngifike enyosini esesidulini kanje kufanele ngithathe induku ngifake phakathi mayike ezenyuka ngenduka ngishiye phansi kunenyoka Amen. kodwa mawubhayisa siyokuthola ukhesha amazini ngoba uvela uye ngekhanda uthi ke lo makoti ngahlala wazafica ukugula uthi wagula ngena amakholo ethandaza wayesathi ngicela ningibizele amaNazaretha ezongithandazela ngiyezwa kuthiwa ushembe yabasiza abantu uyihlobo lolu leNazaretha elingena emzini wabantu besale befa ngoba phela siyesithatha enhlansuthi bo baba ithi kunomthandazo sibizwe kuwo kanti sibizwe kube intombi yakhe hayi kwamngani
siphelezela yena siyothandazisa intombi yakhe asale efa umuntu kanti sihamba nesigebengu siye khweni laso indirect alaziwe kwangena uShembe yathi intombazana kanti ibulawelo akasitshelanga thina iqiniso la siyothandaza khona bafethu ngiyajona angizungena ngizosala ngaphandle ngene yini uma ngabe lo makoti sifika sithandaza wayesethi ngisondezelene abantu abami unensizwe entathu intombi lena yodwa wayesethi bantu abami ngiyabonga uningilandela amaNazaretha imhla yami isiphelile emhlabeni kodwa zithi izalukazi lapha ekhaya angingafeli kuleli igceke ngoba ngalingcolisa mangifela kulona sengizobe ngingcolisa okwesibili ngicela abantu abami ningithathe ningibeke ngaphandle komuzi umphefumulo wami uyokuphumela khona niyokwazi ukungithethela icala lami engona ngalo lapha ekhaya sizokuqukula usibona sibancane sibangaka nje sinonele ngaphakathi njengendlanzi sokuqukula awuthintwa nje uyashisa ubanjwa ngemfatu ngalelo la ngiyobanjwa yithi sibancane singaka sincanela lokhu thenkosi yethu simakade wena ulithemba lethu sincanela wena ukleve bengathintwa hambela phezulu njenge-ayina amalahle shunqintuli uthi mawuzo ayini ifuna uyizwingu yithi khona amalahle ezokhihlika bese uya-ayina akathintwa unayo yonke phela into uzomenzani uyakuvuka nathi awuthanda angawuthandakayi ngoba keswele athi mayithathwa lenkosikazi ibekwa lapha ngaphandle yayisithi bantu abami ngicela ukuhlambuluka kwathiwa yini mama kwenze njani yathi bantu abami mina njengoba nibona ngikhula kanjena kufike omama balapha ekhaya nezalukazi bathi makoti ziphi ingane wathi lona nazi ingane nginazo zu4 kwathiwa cha khona ezinye ingane ezu5 ziphi wathi lo makoti akanginazi kwathiwa lalela wena mzukwana uzogana lapha ekhaya uNkulunkulu nathi sasibeka ingane ezu9 esigcawini kodwa wena wazala ezine ezu5 wayishonisaphi wathi hayi ngaya lapha eThekwini ngayosebenza bafika eThekwini bangitshela lokhu bathe hene wena makoti njengoba kunje wena wabulala ingane hayi ukuthi ingane zayingahlala esibelethweni zayihlala bese iklinwa yilomjovo ujovayo njengoba wena uhamba nenalithi ubusuku nemini nenalithi lapha engalweni umyeni wakho mayithi ujikela ngapho yayi isuke sinamathamba ufuna jikele ka left so phazamisa inalithi uyeza umhla uphela abanye bayifaka bengamakhosazana thothi inkosazana ka25 kodwa iyapreventa iphatha umgidi ishaya indweba kodwa iyapreventa ngoba enzela ukuhlafuna ingagwinyi ntombi ya25 iyapreventa ziyaphusa senza yonke into yabo njengoba sihlala lena eThekwini nje ayikho into engayenzi khona lesifo safika salento engaka ebhenywa abantu besimanga xa imbarusa basha yona amakhosazana kuleli bandla uyithola ivele phezulu efletini ngewindi ishaya intuthu isiyikhiphe ngamakhala embarusa intombazana hayi le nto phela inamanzi ithi uma uyidonsa obhuti bethu bebeyenza ngesigubhu samasa afaka amanzi phakathi bese efaka insango uma eyidonsa lapha uduma amanzi namakhosazana lapha ekhaya adlala yonto namhlanje uyaba ngesonto uyibona emgidini uyaba ngesonto uyibona iphethe isigubhu kodwa phakathi nezinsuku ifana nabantu bonke beswe hayi faka ibhluku inkosazana yaseNazaretha uthole nomama ekhaya azathi elobulala mntana mele ukuvuka ilini intombi yalapha ekhaya ifaka ibhuluku iNazaretha alifaki izinyo legolide mawuphenduka nalo uyahamba uyolikhipha amen Amen. inwele lezexhunga uleli bandla kayifuneki kwamemeza umfundisi umjadu sizoye eKhenana ngesabatha wathi uthe ubaba bonke abafaka amazinyo egolide abachuma inwele abangaye entabeni abasalela ekhaya kodwa ngoba wena unenkani waya angithi ufana nethole lembongolo elalilayisha uJesu elathi maliqhamuka noJesu kwedlalwa amasuku la itshela ukuthi ngidlalelwa lona
langena naye eJerusalema lambeka thema selimbekile laselibuyela kwezinye imbongolo selihambela phezulu lathi malifika kuzona lathi ningibonile bathi laba sikubonile bulayisha uJesu wathi hayi khona into engayibona nibonile ngithema ngena kwendlala amasuku kwahalaliswa bathi laba hey umkhulu wathi lona omunye bebengadlaleli wena bebengahalaliseli wena bekhaleliselwa lo bumphetho wathi hayi unomoya khona abantu abanjalo la eSodoma hayi othi maqhamuka ushembe begijima nabo bethe masiguqa bona masithi uyingcwe bethe usisho kufa hayi asisho kuwe sisho kulo ongaphakathi amen base bathi laba haya ubuyele khona phela eJerusalem ubona ukuthi bazondlala yini amasuku bazoguqa yini yayisibuyela inkunzi balanga lavele bayibukela nje abantu yathi akwenzakaleni manje khona abantu abanjalo omaqhamuka ubaba kusho bona bathi guqa abaguqi bona ngoba bayithe balingana noshela uNkulunkulu abusiseni kuzwile amen amen